mawaya ta ka musuysuyan. Aun hambuok usog, hawakto in guro yaon nagkhutba. Mura-murahan in kita niyo, amo indi murungog hatiranan ini, bang mayan kita niyo makakawa pangadjian iwan pamintangan, hatungod kalabihan sim pagmaas sing kita niyo. Bang sadya in kiaunan sim pangumulan sim maas sing kita niyo, amo in yaun hataw alom pagmilik sin lima na to, tartanto hawaan na to pa impangumulan niya, sumakawa, wayruun buli rapat intag milik katan sing kabuhianan buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Awak tu yaun long sing guru, long sin syekh, wasalatni mi'atur rasail, allati atharat fi qalbi. Di matunglong ni aunlong na di matungkaku hanggatus message. Gatusan message di matungkaku. Awak tu yaun allati atharat fi qalbi. Amo innahinang sawab na jugjug impangatayan ko. Amo innahinang sawab miuga impangatayan ko. Qara'tuha qabla ayamin. Biasa ko im mga message yaun, ha mga adlaw yaun, wa akhadtu ahdan ala nafsi, sambil amo in hiyutong ko paginhawabaran ko imawaya ko siya hiwa den kaniyo. Awak tu yaun inguro yaun nagkhutba siya. Dimerihil nasihat pa mga tao. Sabab nagmessage kanya inhambuok usog yaun. In usog ini rajulun ya'ishu fi dawlatin ajnabiyah. Usog naguhula siya ha dawla ajnabiyah. Ingan niya hi Usama. Ingan niya hi Usama. Qabla ashhurin sami'tu laka khutbatan 'anil Sim mga bulan yaun long sin Usama yaun para paamuin guru yaun, ya kaulong na guru. Diungog kulong na in khutba mo. Hatungod kahalan sin maas. Haruon man lugay ko di morungog sin khutba mo. Hatungod kahalan sin pagmaas, fabakaytu bukaan syadida. Landu tuod ako ya guru timangis. Akahalan sin parkala pagmaas yan. Sabablong niya in ako. Hawak to kami long niya hahula pa. Sambil nakapag-decide ako paginhawabaran ko. In mawaya ako dumuka ing hula. In mawaya ako mag-abroad paru ka ing hula. Amo na ini in mga sila OFW lawi kabukaan na to palom simpangatayan na to in aun suy-suy dumagpak marikato taniyo. Ihina ta bihay nina. Ihina ta nawapat na. Hiama ta bihay nina. Mga tay manghudaha ka ma Islam. Hawak to yaun long sinhambuok tao yaun hi Usama. Sawablong ni hawak to akulong ni hawla pa. Iyan kulong na hiina kumawaya akulong na mag-abroad. Mawaya akulong na tumulak. Akar na lumawag usaha. Akar na lumawag nafakah. Hawak to ya binin kulong na hiina kuya kaw guro. Binin kulong na hiina ko. Qabla 3 sanawat. Hawak to ya unlong niya. Lugay 100 tahun. Wayroon ding ha mga suy-suy diungog ko kan ina ko. Wayroon na long niya bakas kita kulong niya uyom hi ina ko. Wayroon na misan long niya suy-suy di magpak pamatatay nga ko. Halukay 100 tahun 5 yaon. Nahawak to yaon long sin Usama fabakaytu laylatuha. Ding ha sawabyat to diungog ko inasihat mo timangis ako. Diungog ko inwasihat mo timangis ako. Sambil nakapag-decide ako paginhawabaran ko imuwi apo asin 2 tahun yaon. Muwi ako magbalik matukan ina ko hasupaya. Kakitaan ko in uyom niya magbalik. Kakitaan ko in sawa ay mo kanya magbalik. Kakitaan ko in aun magbaka ko iwan simpag iyan. Ando yari na kailo hiinda hiuto. Ando yari na kailo siya nakauwi. Iwan kakitaan ko in uyom katawan niya sa hawak to yaon. Hawak to siya timulak na. Nagbalik matupahula niya. Nagbalik matupahula niya. Na hawak to yaon. Siyampang siya sim mga lawlaha siya niya. Siyampang siya sim mga kakampungan niya. Iwan sim mga kabakayan niya. Iwan sim pagpamungkan niya sim mga kakampungan niya. Iwan sim kalasihaan niya. Azuma ajaraka Allah. Tiyong basan kaw sin Allah Ta'ala sin sa laggu tutong basan.
Damikyan impamong pakakulong ni sin mga kakampungan ko. Rahimallahu ummak. Kaya ridaan kaya ulungan sin Allahu Ta'ala hiina mo. Long sin Usama, wama bikum unoy sablong na inkaniuyan. Sabablong sin mga kakampungan niya. Halugay mo haabrod. Halugay mo tuan hatulak-tulakan 2 tahun wayroon contact communication mo marikamo. Tumtuma hiina mo. Nagtumtum halugay mo 2 tahun doon hawla. Nagtumtum hiina mo. Awak tuyaon mga subo sadya siya pa mga kabakayan mo. Bang nakakontak kaw. Bang aun nakasuysuy ring kay mo. Ding hasawabyat to. Wayroon suysuy di magpakmaong kan ina mo. Habihat to na tuan. Nag-us-us magtuy siya simud. Palom simbilik niya. Awak tuyaon. Kita niya. Pagsud niya pabilik. Awak tuyaon. Namong siya. Yari na akulong na ina. Wayroon ko nalong na bakas diungog intingog mo. Lugay 2 tahun, wala ko nalong na bakas diungog insuy-suy tungod kay mo. Wala ko nalong na bakas amo kita inuyom katawa mo. Hawak tuyaon. Biyaitaan siya si mga kakampungan niya. Hiina mo wayroon na. Malugay masana. Nawapat na hiina mo. Nakabalik siya matupahula niya hiina niya wayroon na iabutan niya. Wayroon na iabutan niya hiina niya. Pila na sadya katu tanwihaon mga taymang hudha kama Islam. Yari nag-abrod parukaing hula. Yari tuwan nag-abrod parukaing hula. Sarda pag-uwi. Matupaamo ingkaw man sing kita niyo. Wayroon na kailo sumampang kanya ina. Wayroon na tawakon niya ina. Wayroon na tawakon niya ama. Wayroon na tawakon niya katan, wayroon na tawakon niya. Suway ini intaliun sing kita niyo mga taymang hudha kama Islam. Ang kanya kau taka ina taka ama. Andu pagbakti kau pagmarayaw kau kanila karwa. Karna impagmarayaw mo yan kanila karwa. Mahinang sawab tiranan hikasud mo palom sin sulka sin Allahu Ta'ala. Damikyan bang kau nagmatukas. Wayroon kau nagmarayaw kanila. Ha, minsan sadya kau daakon sin maas mo. Uto bihini bihi wa kita bihini. Mataud pa inkaskas mo halom sin ataas sin umo. Mataud pa indiskas mo kan ina mo. Gamman bisarahan mo pa hiina mo singkab dangan bukon marayaw. Kaya lupahan mo in ayat sin Tuhan. Biyaitaan kau sin Allahu Ta'ala. Fala taqul lahuma uf. Ayaw kau magkabdangan singkabdangan. Masakit makaslaha kan ina mo, ibang kan ama mo. Sababang kau na misarahan singkabtangan bukon marayaw kan ina mo, tumtuma. Bang kau wala nakapagtawbat patuhan, wala kau nakapangayo kaampunan kanila, mahinang sawab diranan hikasud mo palom sin apinar ka jahannam. Biya na simbayta simpanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله من أدرك والديه أو أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. Long simpanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Luri lusung in tao. Luri lusung in hambuok anak. Luri lusung in hambuok bata. Iyawutan niya in dua maas niya. Sakali wala siya nakapagmarayaw. Wala siya nakapagbakti parwa maas niya. Nahinang sawab tiranan kaya tilakbo kanya palomsin apinar ka jahannam. Wal'iyadhan billah. Mga katautay manghuran haakama Islam. Wasihatan kulawiluwa na imanga sila katakapaghula. Sabab kamaumuhan katu tanwihaun. Hazaman tawihaun, kaya lupahan na to na ingkapatut na to parwa maasing kita niyo. Saukat na aunhinang, saukat na yaun na ha profession, saukat na malaas na, saukat na bihini bihat to bihan, kaya lupahan na ingkapatut sindwa maasing kita niyo.